كلام كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد وفصل هرشبي الله رب العالمين. صلاة والسلام خدا لسر پیغمبر مدن سيد وسرور وريزان وسروك بي محمد عليه الصلاة والسلام. ولسر معلومات ويه هيجا وحوال هو گرين ويه گودريا خدا دا جهاد وخبات کرنا ولسر چقای گل پیریچ و شفاوان بمشر حتا رجا قیامته. پنجی ماه نیسان سال 2019 رجا ایه وزنده خلیلا پشتی مجا عشاء للجامعه ام في درس هذا خوينن كتابا توحيد بنجهن باوريا اسلامي نویسکاره و سلیمان حسینی ایسی گو نویسندیا ام دخوین ام درس هذا دعایا انشالله خدا بکه نصیب ام به پرتو که درسی کی ام وها نصر وشان زندی انشالله ام بخوینن خلاص بکن درس هذا دعا رو پله هفته به دین اسلامی کایدی دین اسلامی دینه کی چاوایا در حقیقت خدا چی گوتیا علاقه بی و دین دیرا چیا اسلام دین دما داویه گو خود تعالی جناب محمد سلافین خود لسربن پیشان دیا یعنی دین آخر زمان دما داوی یعنی آخر گو خود شاندیا دین اسلامی جکیر خود شاندیا جناب محمد را خود تعالی بويرا الدين خوشانية إسلام يعني إسلام نامي حمو دينه بو خده پیغمبر علشان يعني حمو دينا پیغمبر بو هاتنا دين إسلام مشوار بوتنا إسلام نامي حمو دينا يعني باب مي آدم وحتى پیغمبر عليه الصلاة والسلام نامي حمو دينا دين إسلام يعني عقيدة وتوحيد تشتيقوا بحصا خدا وپیغمبر وقيامت وكتاب هذا يكن لبلاد أحكامنا عبادة ومعاملات وهذا بيقول بقهرن خدي بإسلام داوي لأولا آنية يعني داوي خلاصك بتشل با أولي دي با دين دي هاد بإسلامي وإسلام جبنده خورا كامل وتكوز كريا نابا بهاتنا إسلامي را داوي الباقة دين دي هاد يدي أك دين دي بطاوه بإسلامي قنجيا خو لسر مروبان تمام كليا يعني خو تعالى في اسلامي نعمته خو قنجيا خو لسر همو انسان تمام كليا وجبنده خورا يعني جعبده خورا بأوليتي يعني بدينتي أول معنى الدين قيمة خو بيانيا يعني بالدين كي جان ديني قيمة خو خديانية بدين اسلامي جغيني دين اسلامي اب دين دي حمو لبا خده پوچن وناينا قبول كرم وجه جبلي اسلامي جتكسي تدين ناي پشراندن ناي قبول کرن خود تعالی دو قرآن پیروز ده وها فرمان دکه محمد نبابه تکسی جویا ازلا محمد نبابه کسی جویا لبله او پیغمبر خدا و پاشیوان پیغمبرانه ابا گوده محمد نبابه کسی جویا یعنی اسلامه لو وقتی کو اب آیت نازل بوی هنگی محمد نبابه قرابو نبابه اسلامه قریبی سیحب قریبی هم عبدالله ابراهیم قاسم اب هر سیجی ہے بزاروکاتی مرمون وقتی کو اب آیت نازل بوی کچ ای پیغمبر کچه پیغمبر مابون محمد بابه کچابو نه بابه اسلامه نه بابه قرابو لبنی زید کری حارس زيدي كوري حارس جيد تقول أول النام من هذا تقول كوري محمد جبوا كو بيخمر عليه الصلاة والسلام ويخد يكربو ومازن كربو إدي مشهور بو تقول كوري محمد أب زيد كولا بو كولا دياما خديجة بو بريا إسلامي دياما خديجة وقتي بو إدي دا بيخمر عليه الصلاة والسلام ويا آزاد كر ليش بو قول با بيخمر مازن بوي خلقي جيد تقول كوري محمد يعني محمد گو باب زیدا ایدی اب آیت نازل بو گو محمد نه باب کسی جو اسلام آیا به بابی وی کیونه بوی نابی وی باکس
مثلا زيد كري حارس يعني مو نبي محمد كري يعني زيد كري محمد بابي زيد نا قلنا كري مو نبي كري بيا لبني او پیغمبر خدا و پاشیوان پیغمبرانه پیغمبر خدایا و پاشیا پیغمبره یعنی کسی ده پیغمبر نواته اب آیتک سورت احزاب آیتات چلی آیتک دی خدانت به ایرو من دینی و جبو و کملا يعني من ایرو دینی و جوار کامل کرد و قنجیا و نسر و تمام کرد قنجیا و یعنی و اسلاما نعمتاكم الوكيل يعني اسلاما وجبوا بإسلام أسقايل بوما يعني بتديني دي أسقايل نابا دي سورة فاتحين دي جد بيجيها دي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا ربي بريم بدي ريا راس كي جانا ريا وايبو نعمة الواكلية أو نعمة شيا هاد بآية دي شي وين نعمة بحث كيف مقنجيا خل وكل يعني إسلام نعمة مصن قوي إسلام آمين اب صورت مائده آیت سے وہ آیت کدی براستی لجم خود دین حق دین راست درست تنه اسلام اسلام پی با دین راست لبا خود نینه بله اب جی صورت آل عمران آیت 19 دا آیت کدنه دا صورت آل عمران ایده آیت 83 کسی گوش بلی اسلامی لدینه کی دن بگره ایدی او جنای پجراندن و قبول کرن و أول آخرته جيجين و خسرينا ناوش غير إسلامي كي لباي دينك دي بقري دينك دي بغش بولا قبولكم دين معناه قانون يعني نظام يعني دين أويكم هو بياويتك أو دين تشنا جمول ببكا تشنا بينك چه دين ببلا ببي دين حق جيبه دين باطل جيبه أو دين باطل جي تشنا جمول خوازي بفلان فلان فلان تشتي بكا فلان فلان تشتي نكا ودين حق جي تشنان بي بكت تشنان بينك هايدي يعني معنى قانون معنى نظام امر نهي فرمان جغيني ديني اسلامي يعني جغيني قانون ونظام اسلامي كي هذا بيازي قانون ونظامنا دنش ولا قبول بكم خذ تعال باوشي ناي قبول كرن ورجع اخرته شيء ويقول جوان انسان يقول خسرينا براستي خذ تعالى لسر تبع انسان فرض كريا گو او بدين اسلامي اولدار بكن يعني ديندار خود ديندار بكن وش بلي اسلامي جتبك اولو بيردوزيان يعني ايدولوجيين بياني خودول بكرن جغين اسلامي چقا دين دي هنا چقا ايدولوجي و سيستم ونظام وقانون گو هنا اي بياني يعني اي غريبه جغين اسلامي گره خودول بكن خود تعالى دبي دربار دا دبي در حق دا جقاصد خور وصا قوتيا يعني شبه خمري خونه هارو قوتيا هاي محمد جمروبان را ببيشا قالي مروبان براستي اسبه خمري خداما جوانا بيجي بي اسبه خمري خداما وبان وقت بشان بهاتما شاندن انج عربات هني هاتما نج قومكي زمانكي را اجوا حموار هاتما او خدايگو خداني عرض آسيمانا جيريا يعني مصناتي ملكيت کنترل عرض و آزمانه ملکی عرض و آزمانه جویله یا جوی पे बत्तो खुदा नीने यानी जी पे बत्ती इला गोम हो बियावी की ताता की नीना او ودجینه یعنی ساخت که او دمرینه ایدی هون بو خوده او پیغمبر ویه گوشانده بو خوده او بوی پیغمبری گوشاندیا اوه امی یعنی او پیغمبری وی یکی امی بو یعنی پیغمبر محمد یکی امیه معنی امی چیه؟ یعنی نخوندوان و ننویسکار نزانه بخونه نزانه بنویسنه گو او بخوده و آیت انوی باوری تینه یعنی اب پیغمبر من پیغمبر کی امیه باوری های خدا و بایتی وی هنا ها بوی پیغمبری بوی خدای بخوده و بوی پیغمبری ولو باوری بینن و بدن پای وی پیغمبری داگوهون بسر ریا راست ناقا ریا راست چیه؟ باوری اب خدا و به پیغمبری بیا انسانی با باوری به پیغمبری آخر زمان به محمد نینی اوی نرسل یا راستا اوی نرسل یا غلط و جره درکتیا بله نه ایوانه با دبی ام نسر
ریا حضرت عیسی نسر یا حضرت موسی نیان پیغمبر کی دن بله اوشی پیغمبر خدا بون لازم ایمان ما پیغمبرتی واجه به لگو به ام نسر ریا وانن ام هر سپای انجیلنا و ام پای توراتنا او نرسر ریا راستن نورا پیغمبر آخر زمان کی به دوی گو ایمان بی ولی آنی جا ابو هریره هاتی را گهاندن گو رسول خدا سلاف خدا لسر بن وها گوتیا الصندوق بوی ذاته گو نفسا محمد دستوی دیا هر چقدر جهو و فلهن گوش به امتی را همدم بن یعنی بی زمانی ده بن و ویجا دنگ پیغاما من بکن یعنی دنگ وحیا من و مساجا من کربن و پاشی باوریه بتشتاق و اسپی حاتمه شاندن نینن و لسر دینی خود بمرن براستی او هرش اهله اگرن ناقف فلان اگود به امپی عیسان امپی انجیلنا وجهو يهودية قد بأنطي موسى وتوراتنا دبي وقتين من ده يعني زمانه بشتي پیغمبرتيا من حتى قيامتين انت في وقتي ده قد بپیغمبرتيا من حساب وإيمان ببيت شتي ومن عليه باوري نين أو ده أهلي يقدر بلي ناقا فالله يهودي دقلقو خب پیغمبرك خب كتابك بأم خد دقريجي يجبوكو پیغمبر آخر زمان محمد عليه الصلاة والسلام قبول ناكن أوش أهلي إيقرن ديدي باي جغيني فلاه يهوديا إيديكو خب كتابك وپیغمبرك ناقرن وكا مشركة مجوسيا إزيديا كومونيستيا هندوئيزيا آتيستا ولا عزيزي تشبه بلا ببي آوانا همو جهله اگره گل دنگ اسلامی چوبه و بهیست من و ایمان باسلام نانی من او اهله اگرن کی چه بیشه بلا بیشه یعنی لزورا هنه قاته کم هود بیشه والله فالله یهودی و هنه جهنمی لزورا هنه قاته چه کم هود بی ولا فلان مجوسی ازیدی آتئیست کمونیست و هنه جهنمی یا جغین دین اسلامی کی لسر چه دینی به ایگو دین اسلام قبول نکه او ایوه هر جهنم قندیا چو جبو گو دله هنه که نمینه نه به حساب هنه که ایده همه ویچی همه بشر همه نبیشن آیت و حدیث رب عالمه پیغمبر اسلامی پشتی گو گوتی همه بیشن دله کت منی بلا بمینه یعنی جبو گو دله وانه منی ایده امرابن اما آیت خودی هم بشر دمینه بلا کوری ما واقعی بلا ورن ایمان بین دقنا ام به ولا موشی اونه هنه جنتی رب العالمين من قوتيا بله اب آیت پیروز و فرموده جناب پیغمبر یعنی حدیث فرموده انتشا کو کرم کریه گوتی ما آگادار دکن گو مسیحی یعنی فالله و جهو نه اهل باوری راست و درستن نرسل دین راستن آنگو یعنی نه اهل توحیدنا چما لولا وان باوری به پیغمبرتیا جناب محمد و به کتابا او به هاتی هنارتن به هاتی شاردن باوری نانینا ایگو باوری به پیغمبرتیا محمد و کتابا محمد آنی ایمان نینه او نرسل یا راستن باوری هم جناب محمد ته في واتی یعنی ته في معنی قوان به محمد باور بکن معنی چیه باوریا به حکم و فرمان به هاتی یعنی چه حکم و فرمان چه قانونش آنینا دبی گو ام باور بکن و دگل قبول کرن و فهم کرن وانا هم تی باور بکن و تی قبولشی بکن ناقو باور کرن تنه نکافیه تا از باور کن گو محمد پیغمبر نیست بیاوی ناکم از پیغمبرتی قبول ناکم وکن هاگو از بیشم تمام دینیتا من هنا من انکار نکریا نه از دینیتا ندمتا ما که چید بی تقیما قناین یا تمام حیرا من نگوتی دینی والمنینا حیرا دینی والمن هیا سرسری مثل چاوه من مثلا از قبول دکم گو دینی والمن هیا لأن ندموا أصلاً قديني ولا أبزانا من تاني ونيدي بلا خوش من باكر نعم تمام تزاني قديني ملتي دنا يدي بدا ها أزانا محمد پیغمبر آخر زمانه لأزوي پیغمبر قبول ناكم از بیاوی ناکم چه نابی نگو یعنی بس باور کرن بسری خود تنیا باور کرن بسری خود تنیا نبسا جبر بیه که ابو طالب آپه پیغمبر و گنه که وکوی وک ابو جهل و دوراوی دا
دقل قو أو وحيا قو پیغمبر پی هاتي وشاندن حق ديت وشهادي دا قو ديني محمد قنج دينايا لي بالصبونات قو شخورا بپیغمبری او قبول ندك وجا او نبو خودان باوره بپیغمبر و نبوش اهل ایماني هل بيقولش كده إذا أنا كوش كارمش نقول كلام ندر أمين أبو داري تمام أمين أبو داري أو يجوا قراري الدنيا أو هرقل بشيبو تشنا خوشيا به درسيش أبو بهار وزارو هرمون بني تشنا به أو كنا قرار بفيغمبر عليه الصلاة والسلام مكتوب جير الشام قراري روما يبو قراري روما هرقل منابي وقتها مكتوب جير هات ومكتوبة فيغمبر خوان بسريبي كار وباش دي وبين باكرة أبو سفيان جي برسا محمد جي كر وما دعوات شتكي تشيولد بيجي وانا حاصل أو هرقل قالك برس جا أبو سفيان كرن وهرقل أبو سفيان يوقتها جابا ويدا تام يقنني وقناعته هرقل تشيبو قو تشيا قو بيغمبره لإيدي باكرة أو كشو وقرقري دولتي حمو غازي سرايا فكرن ودري قر وحاله مسألة مكتوبة كحاله هاتيه وكاون بيتشي حمو بازدا قبول نكره حمو بازدا هيرقل تمام مو جربان كاون سر ديني خلا آنا ها باشا كيفا من هات عافر مونا بسر ديني خلا زحف آصينا مونا ديني خلا قردائنا ورابوي دي دنش خناني إيمان ناني هكذا قوميوي هنگي لبر نرابو بانا دنگي خونه كر بانا قد بانا باشا مي إيماني نين ويش إيماناني بانا لميزان کو قوميوي نب حسابي واي نب دنيويا أو غرغر وكشي وانا والحاصل سروكي غرغر وزير ومصني الدولة وكوي وتقول نب دنيوي ويش دنش خونه كر اشترساقو أو قراليش دستيوي نچه و منفعات الدنيا يجسيمي نچه خوكركر اما ظالمو گو حقا لقبول نكر براتي كده وكاكو بدينه تلمن ظالم لا نادمتا يا حتى تدرنقت نكنا الله في مدى وكاكو نداي تحسبي اي عينه مسألة ها انا قناها امشي مثلا المسلمان ام بجنا حيرات تمام راسه بالخصوص عالمي اسلامي يعني ملا شيخ عالمي اسلامي دبي تمام راستا اتشتيها ولويا اما يتهني راستا حقا وني قوتن الي ما كان تشكن ام نكان بيشن ام نوين في آيتي بيشن ام بيتشتي بيشن وي زرارك بقيما وي بلاغك كيسريما وي منفعاتك اجتسيما شيء ابا وجي عين بنا وكبي صنفي يعني عين كبلبي صنفي دين اسلامي تمام قنجي دينين برياقا واخلاقي وان رند دخل تقري يا اب ديني جو يعني براسيد نبي حمود ديناجي ديني اسلامي لمقصد يعني بحثا جو ايدي ديني خودي گوش مو سارا وش عيسى او جي ديني اسلامي يعني دوا كتاب هذا تشتي جو قنجي جو دوا كتاب هذا هبون حمود بها ديني اسلامي دي هنا لزيدي بيجي طيبتيه كدن جيره هيا جو اردين ده هر دم و زمینه دا بکیری هر جوره ملتان تی بگا او دینی گو خطالا دی انجیل دا دین اسلامی گو دی انجیل داش حضرت عیسی رشانده بو هنگیش اسرائیلیات تنه ربو هر یکی ای قبیله خو باجاره خو وی ملتی بون لدین اسلامی فرقاوی جوایدی گو ای حمو زمانیا و بکیری حمو ملتاتی بوی خصوصیتی ها بوی خصوصيتها خوا اسلام دين بريا خوا يدي جدايا يعني فرقات دين اسلامي كوش پیغمبر راهاتي و دين اسلامي كوش حضرت عيسى و حضرت موسى راهاتي و فرقاوا تشيا فرقاوا ابا اي حضرت موسى و حضرت عيسى جعيني وقتي ربو جوي وقتي ثاني ربو و جوي ملتي ربو نجحمو ملتا ربو ليه اسلام يجحمو ملتا ربو خود تعالى پیغمبر خدا وها فرمان دكي هاي محمد ما قرآن بحقيش ترى الشام يعني ما نبو فراشان ديا دفي قرآن إذا حمو حقيقة
راستی مشتر شاندیا گو اوش کتاب بریا خورا راست دیرا و لسروانج شاهدا يعني القرآن كتاب بريا تورات وإنجيل وزبور راست بدينه وشاهد لسروان كا چه راستا و چه نراستا و كا چه هاتيه گو هرتن يعني القرآن تشتي گو يهودي فلاه ده تورات وإنجيل خود بينه يستنا و تشتي گو بينه يستنا قرآن جملت بشي وجه دنا براوان دا يعني يا محمد دنا إنسان دا بياغو خدايت شان دي حكم بدا يعني يا محمد دناب إنسان دا تب چه حاكم تي حكم تي قرار بده بتشتاقو خدش ترشان يقول چه شان يقول قرآن هانا قرآن هاتي يقول پیغمبر پہ حکم بکی يعني قرآن آنایا سایا قرآن ما كذاقونا قرآن قانونا يعني قرآن هاتيش بو حكم يعني قابا حكم نكي وقت في اب تلفونها هيا ما بين اشتغل يوم تلفون هذا بين اشتغل اشتريها قنيمة هينا ناشغلين لمبا عمبول جيران هيا نم جيران بين ايخن ما نخش اشتريها عربة هيا تغناشي ديا ليام ناشغلين بلا ولو تدب يكاش اشتريها قرآن هاتيا بلا ولو خلق بخير حافظ تياوي بكن ودرسي تيامي ولا عربياوي متناوي أزبر بكن وشبر ببيجن درس القرآن ولا بيجن بلا قرآن علاقة بحكم نيني بلا قرآن نبي أنا يصب بلا قرآن نبي قانون ونظام بلا قانون بلا قرآن تجارة ما اشترى بيجم زواج بيت بيع بيت میراث به جزا به بلا علاقه خو بينيني ايمانا خو قرآن خودت به من تشانديا مجبو حكم تبفي قرآن تو حكم بكي قرآن اگو حكم بين نوي كرن وكا تلقون اگو هايلت بين اشتا قرآن هاتي اگو حكم بكي ببي انا ياسا امرامن انا ياسا قرآن دين درهني وامش قرى ياسانا دي درخن وتعالى قبولنا كجمع معنا بوتنا قوام دبيجن اسلام بكيري هر چاقي و هر جهي و هر قليته معناه بيشي اب لما قو اسلام ديني هر زماني حتى قيامتي و هر جهي جبو هر ولاتي و حمو ملة عرب كرمانش ترك فارس انجليز المان شد من بلا ببيت معناه اب يعني قانون الاسلام ناكوكيه ببرجواندي خلقير ناكي قانون اسلامي ناکوکیه یعنی چلشکیه به منفعت انسان رناکی یعنی قانون اسلام جبو منفعت همو انسان و همو ملاتا و همو زمانته وکن آجانا هنک راتبن هنک کافر بی زمانی درتین لسکاکا پانقار داود کن به اسلام شریعت به orta çağ به چهار قانونları دبي قانوني يكي عرب حاشا يعني بس محمد بكين يعني قانوني في وقت 1400 سال بري بكين ها نايم دبي بو امش ام قانون في القولي في عصري شكل يعني او دبي قانوني قرآني 1400 سال بريا شولا عربستان را كيل هات بكيري في زماني وحمو ملاطا ناي دبي اب وقت صنعت پیشکتنا اینترنت و صنعت و بالجسيارات بإسلام كيري بي وقت ناي چما چعبه کو خود دایتا جروجا اول به انسان عيني چعب چما چعبه خود حتى اب عين موديلات چعب كيري همو زماناته چما قلبه کو خود چکریا بابه مي آدم جي مليون هزار سال بريجي انسان عيني بتيبو چما روج و هاي مستيقا کو خودش تريليون هزار سال بري چكريا چما اوب كيري همو زماناته دارا سيبه دارا مشمشه دارا هنانه دارا پرتقانه جروجا کو خود چكريا و حتى قيامته چما كيري خوارنه ته مريشكا کو خود چكريا چما جروجا اول بو حتى نها كيري عيني وظيفته عيني هيكا چكي هيكا هنگي جب كيري انسانا دات و هيكا نها جب كيري انساناته وحتى قيامته جو هيكا کو خود چكريا جوه مريشكي او شيره کو چكريا جوه حيوانه چما كيري هنگي جدات كيري حتى ته لي چما بلا قانون خود كيري همو زمانه نبود خوشیوانای مثلا اما به اوه گو چعبه تا گوه تا زمانه تا
قرچكاتا كذباتا ميداتا فاطراشكاتا روفيتا ميداتا جروجا عول ده 1000 سال بري 100,000 سال بري بيچلو چيكليا وبكيري انساني هنجي جدهات وبكيري ان هاجتي وحتى موديل كشبه خوشكتر كس نكاري چيكي نو کا موديل تلفون وعربا وكلمات دي هر جاري موديل نو در كس نكاري موديل نشي خوشكتر چيكي ایگو بنای طلب می کاری هلی مانی زارو کی واضح کاری سربستا تمام ها وان بتشتا باشورند فرمان برد که و تشته بزیان و کريت و چپال جي لوان قدخت که يعني اسلام جروجا اول با حتى قيامته تشته قنج و باش لما امر دكي وتشتبه زيان وخسار وقريج وشبل وكرهة جوا مسلمانا جوا باورمنا جواتك هبه قمروا غازي بال باشيه بكي ووان جنا قنجيه بكشيني يعني دور بكي امر معروف ونهي منكر بكي ها اوين ها اوين قو قهشتنا آرمان جاخوا وبسركتنا ناخو خو تعالى امر متكدي بلا دناب ومسلمانا ده هر تم كوملك جماعتك بلا هبه امر معروف ونهي منكر يعني امر بقنجيه جبر بكن ومنع هدوش تشتي شقل وقريش وفحش وقنه بلا بكن ها ايه هالو جيشنا ارمانجا خوب سركتنا ابناء ميواتي نقو معنا ويا وقو اسلام ده هر چاقو زمينه ده خوش هر روش ورودانه رد طوينه معنا بناوا هما اسلام يقول قولي خلكي عيار بكي هر زماني هر رودان چه قومي چه فلان بو بلا اسلام خوك وعيار كي نا شكلونينا ام انسان دميقو ام خل قولي اسلامي عيار بكن ام اسلام قولي خلقارنا عيار بكن اسلام نوكا چاكيتكي قملكي كراسكي قول سرميا هكا ام لما طنق ببي ام دچن هنكي دي بيبه زيدت كن هكا لما فرح ببي ام دچن هنكي دي طنق دكن تي اسلامي نكاري ملو بيبليزي اسلام بناي نيستاند تي خو كي عياري اسلامي دا تي اسلامي البوري خوت نكاري ببي سر ترزي مقص بكي وبدلو دبربك كن كي دبرده جيكي اسلام بلا اري بي اسلامي ناي نيستاند چنابه نخير هر وكي هن كس وها مصا فهم دكن وصا دخوازن يا بلا اسلام امي بيستب ريفورم بيعمل اسلام ده ريفورم يكن يعني امي قولي خو عيار كن تقول قولي اسلامي عيار كن تخدي خكرا سورنجي اسلامي ده güncellemek اري اسلام günceleme جرا جناكي حوجناكي كيمايتي دنينه كي حتى वो günceleme جري جاب كي günceleme ده چه ده ها برنامج تلفوني جروجا کو فيسبوك در كتيا وحتى نها هر سنه هاي بك دائما جارك يقول گنجلد كي چما شكي نو سريع اول خديه فيسبوك يقول فيسبوك در خستي تشنن هاتن بيراوي او عيار اي خصني دا او يقول ما يخصني دا شقاتشو ها ولا ابا شي كيما رابو او عيار جي او جي خصني دا بقيمة تمام كريا بشتي كلاكي بها ولا اب عيار جي كيما وي عيار جي تقينا هر جاري ويقول ما نو وعيارنا نو تقينا دا كيما يخوا نها نقالي مكمل تشيكي نقالي میں پروگراما خواهی واتسابه مسنگره یوتیوبه تویتره فیسبوکه استگرامه به ازیانه تکوز چکم و سالا که دی ایجابان نو کرنه نکه نقالي منو بیر بی چقانها عیارنا نو تقیده جی پیشتی سالا که دی بی ها ولا ابشه کیما وی چکه وی گنجل بکه نوجل بکه اسلام نه دینه کو انسان کی چه کہ یہ ہتا کو کے مایو خطا تے دہ میں ایجام بے سرے سال کے جاڑ کے نوشن بکن گنجل ما بکن نا اسلام دین رب العالمین ما قی کائنات کو رجع بچے کہ ہتا نہ ما قی گنجل مد کائنات دے چھد میں گنجل مد چابے مو دھناوے مو ای چور گانے مو و کذب و گرچ کو قلب و دمار و چار و زمان
وطعام وفيكي وطيرك وروج وهي مستيركي وخذي تشكريا جروجا عول حتى نهاقي جنجلمت إذا حوجة كريا نا خذي تشكريا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت دخول قيته الرحمن دا دشكرنا الله دا تكيماي نقصاني ونوك هبيات نابيني هابي تشلو دوا دا كيماي نين عيني ولو دا قانون واحكامي وي دي اسلاماوي دا جي كيماي نين كي حتى كو اجابه جنجلمه ورفور में بكي او بچاوه چل اسلامت में زين آواني گولو او قانوني خواب و هر سال جاره که د مجلسي خود قانون چت کن میزین قانون کو ایرو درد خن کری هیبه که دینای و قانون جاره که دی جیرول که دراکن بطال دکن قانون کدی مجلسي درد خن میزین او جيب كير نهات و قانون بطال دکن یا کدی کن شونا بيدا او بچاوه قانوني خود چاوه اسلامي شد میزین بقيمه حال نقي اسلامي شد لویا اسلام اجابه ناکی اسلام جم خدای سبحان الله گو کیمایی جرنین جویه اجابه هاتیا نه غیر وصانینا بلکه هر آریشه و کشه یعنی هر چه گو بقوم پروبلم و پرسگریکه گو بقومن دبن سیبر آویدا تین رونی کرن و تین چاره سر کرن یعنی هر زمانی چه پرسگریک و سورون و نقوشی نو درکبن اسلام کاری و چاره سر بکن قرآن کری همو زماناته دین اسلام دین خدایا راست و درستا خود تعالی بو یک کفیل جبوی کسی گو خواه براستی گو پیدگره گو الحنبری دجیوی جیر دبه پشتوان و آری کار خدا گوتیه ای گو خود بی دین اسلام بگره اب دین و جیر ببه پشتوان و آری کار الحنبر نیاره نیار نکار ون زلالی بدنی دا خدای مازن دبه درباری دا وها فرمان دکی ماشاءالله يعني امي خلاص خدایا اوی گو قاصد خوی محمد به هدایت و دین حق شان دیا داگو دین خو بکه دستهلات دار نزنه دین خو بکه چه بکه حاکم ناقد دین اسلام هاتیه نگیش بو هم ابکری میش روشی تنه ولی دین اسلام هاتیه گو به حاکم حبو دین دنه ایگو انسان اشغال چه کریا و سرپشکا همو دینان یعنی سر همو دینان کبه چندی ابروش بمشرکان خوش نیجی یعنی اب حاکمیتا دین خود لسر همو دینا نل حساب مشرکا جیبه نل کیفا واجیبه و خود تعالی دین خود لسر همو دینا رهل گره مشرک ابه کو لهمبر دینی خود دینه گیدی چیت کن لهمبر قانون خود قانون دن چیت کن ابانا مشرکن او تخوازن هر مشرکه که تخوازه گو دینه گوی چکر یا قانون و نظامه گوی چکر یا ایدئولوژی سیستمه گویش جم خود در خستی تخوازه گو او ایدئولوژی آوی قانونوی و سیستم آوی و فلسفه آوی پیش بهره ببه حاکم لی خوده دبیجه دبی از دینه خود سر دینه و همون مشرکه بیخم ولو اون ببعجیجی ون بتقنجي نل حساب كيف هو وريجي أزيبك محاكم دعاية جديدة خد تعالى هذا بشين خد تعالى جوا بآريكاري وبشتواني أخوة پیمان دایوانین گو باوری آنین یعنی سوز دایوای گو باوری آنین و کاری قنج کرنا ایگو باوری آنین و کاری قنج عمل صالح کرن خود سوز دایوا گوتی چه گو محقق دل عرده يعني مشونه هنا كدن وان بكي شونجر يعني وابكي خليفة وان يقول إيمان آني بن وعمل صالح كي من خده السوز داين قلت يا ذي وكما خليفة قو تشاوين برياوان يعني إسرائيليشي لشونه هنا كدن كرنا شونجر ما هنجي زمانه حضرت موسى دا خود تعالى إسرائيلي يقول إيمان بموسى آني بون خود تعالى وانا كر الشونه فرعون دا فرعون يقول إلهي مصري ما فرعون يقول جملتي مصري يقول أزربي وما أزربي وي هري ما ظنم جمبي بتي إلهي وي دينين أنا زالم قول إلهنا وي ديهانا جمبي با أو فرعون يقولوا شوارد قول أو بس كان صار أبو إسرائيلي شقرب كولتي شغلاندن وتعالى شكر جبرقو إيمان بموسى آني بون ربي ديني حق بون وتعالى وان
كرشونا فرعون دا فرعون وأوردياوي مالباتاوي بحري دا خنقان و كرنا شنقر اوه دين وان اسلامي او دين بو جبوان بي راضي بويا دين بو خودش مرا بي قائل بوا دستهلات و بنجه بكي وي خو تعالى وي ديني وي دستهلات بكي يعني وي بكي حاكم سردست وي بنجه بكي يعني وي تام تمدروني و روشاوان و پشتی ترساوان شكافران بأولهي بگو هرینه بريگو مسلمان كافرة آب ترسمون وخو تعالى يوي ترسي قلو بيني أولهي أوي عبادتي من بكن أبيگو إيمان إنو عمل صالح كنا وتشتكيش مننا دين نكنا هم كوف يعني تشتكيش مننا ناكنا شريك ايدي پشتی في كي بو كافر ببي يعني پشتی في إسلامي رب كي ببي كافر يعني إنكارا وان نعمتي من بكي في جها أو جري دركتي وفاسق بخويا إنساني قو دبش في ديني مبقني أو جري دركتي نو فاسقا كي چل بيشي بلا بيشي نال حسابي هنا كاتب موت بي واني غيري مسلم آل سر يا غلط وجهنمينا الله الله يعني دبش كافرا بقنا مسلماني ما يعني شخوبا مسلمان يعني قو موت بيشي ديني فلاها يهودية مجوسية ايزيدية ومنيزية وهندويزية وآتيسة قمود بيابانا جهنمينا ديني واي باطنا ياو دبي واي مني بيقولوا نبيشن ياو جديلاوا أو دغيدن هارج البجنسيدا بهر كشن görüşü ayrıdır. نقول الراستا فكري هر يكي هر إنسان کی فكري کی بيا فكري وحموا آيدية جبا قطانيا لكي جان الفكر में مقبول بي كي جان الفكر فكريگو ربي وانا ايگو ويچه كريا ام هزار حق عيشتي بي شركتنا هر عيشتي كي بامي حالو عيش بكن هر عيشتي كي فكري وي بامي فلان ساعتي چنا سر عيش هزار حق عيشتي بي شركتي دي هر عيشتي كي دبي امي بي پروژا بي خاني حالو چكن يا وي وك فكري واقع يعني وك فكري خديه شركتي بكن خديه شركتي قوتيه شمرا ده بلوقا چكن لسر 150 متر قارين باطون هر قاس چیمن توی کبیه هر قاس دمری کبیه هر قاس نظام توی چکه به هر پنجره 3 متر بالکن 2 متر دری لور مطبخ 3 متر یا وی پلان پروژه خدانیا مهندس خوانیا و پلان پروژه که نام به اشیاء ام هزار حب اشتی جیبه و 100,000 اشتی جیبه هر یکی فکری خو کار بیشن اون کار فکری خو بیشن خود یه شرکته ایگو من عیشه بیدکن مول بانینا بیوی چه پلان و پروژه داوا قنج خراب ولو پلانه که زرار جی کربه اونه مجبورش پلانوی در نکبن اون در کتنی به هیده شرکت آمن ازه و درخم پرانا دیوا نولو اون کار بسره فکر او که خود یه شرکته گوتیا و نیبرو که ازه بخوار نید ما عیشتیه خواه عیشتی نکانه بسره دلی خواه 1000 عیشتیه هر یکی فکر که خوی خوانه بشید اینا خو 1000 تقلید خوانه بلاش وارد چیکی یا 3 تقلید خوانه نانینه تی قیمه اونه خونه قیمه خو اونه هنه مش خانتینش دکانی اونه بسکویت و آبکی اونه اون قدیه چی هایدی ام خودی شرکت کیم من اعتراض مانی کاری بوده که نولو ها نه هاتا پیلاناوی نه هاتا حسابیت زحف تیچکن تيجي عيشي بقى تكالي على الشركات كدي يقول قولي بلان بروجات تبي لانه القولي فكرة تبي هايدي الدنيا ده الكائنات ده رب عالمي ايغوام تشيكنا ويغو كائنات تشيكنا وما ما بيدخلنا من نعمتي بيدخل ومسن نعمتي وينا وشعب ودست وزلنج وكذب وقرشك او يمينا يا بروجات قانون بجمال الشامي قرآن كريم پیغمبر بجمال الشامي حضرت محمد پلان پروژه دانیا لازم هم حبو انسان وکوی پلان پروژه بن نه هر انسانی که دنیا فکر کی بیشه قیمه خودی نه ها نه تا قیمتا وکیاوی شرکتی نه تا قیمتا تیچکتی بازه اتکاریش بالبازه شکایناتا خودی هایدی جعردا خودی درکبا اش بل عظمانی خودی درکبا آبا خودی نبخوا خوانا خودی نخوا اکسیژناویا و هوای ندو نستینا و بیا خودیشی نکا تمام قانوني خذي حلال وحرامي وقرآني لا إلى حسابته
تمام نای حسابیتا درکبا جبنه حاکمیتاوی درکما و بیاویش نکا لبری دامات درکتی وی چاوی کو خود دایت زکی دیاته ده گوت چکری وی چاوی هیچ خوکا شخوب که دینا و تو چاوی کی دی هر اله کی دی بلا چاوی کی دی تبکی تو قانون کد عجبنی هر اوی گوت قانونی ده عجبنی دی بلا چاوی کی دی تبکی او کذب و گرچک و او کشی واجش شخوکا یعنی تو حمود یه خودی هر حجرات خودی اتنقال كذب ببلزي هذا درجة جو أكسجينا ويلينينا هذا درجة جو آبا ويلينينا آبا وينا بخون أكسجينا وينا كشنا خواني وينا خو بيا ويشينا إنسان جو كارب باتشتان نكى جو بحيرة أزبان ناكم وناكم تمام بيا ويشينا إتكاني إناقل حسابات أولي نويت مجبوري بيا ببيلان بروجيك أو قص دو شارك دو درجة وينينا فهموا؟ يعني تماشى وانا ينو درسامه هني دو دريجه نعم توازن جو فصل بقدي بقى نيجونا بيني اب بالدرسك ولا قيد ديارة يعني اشكريه گوش دما باوی مروبان آدم پیغمبر بگرا حیانی دما میا ایروین حتی فی عصر ما سنت خدای مزن سنت يعني قانون و نظام و ریچکا خدای مزن لدنیای ابا يعني خدای قانونك شکلیا چقاس خلق و دستک يعني کوملی گو باوریه که تکوز باوری آنینا کارو کریاری قج کرنا خود تعالی پشتوان واری کاری وانا جرو جاء با کی ایمان بخدا نی به و کاری قنچ کر به خودی آری وایا و پشتوانی وایا وان سر عرض کریه دستلات و الهمبری دشمنان سر کفتی که و غالب که جترسی جی اولا و الاخرت جی سرفراز دکه ها کای دینی اسلامی چیه انا بود به اسلام عمل میش روزی تنه ام بقي اسلام ام بحثر میش روزی تنه که نه اسلام جرابون و نشتنا ما بقرا شخوانو بخوانا ما بقرا جيجلو برقي ما بقرا جطامات و تجارتا ما بقرا جساقون و مرنا ما حمودش که اسلام علاقه خو پیتنی حتی تبكي جاننگی بکبه توانه دا و تبكي جاننگیش توانه در کبه حتی جن و مر بچاوای بره هم درازن و بچاوای علاقه خویا جنسی بکن علاقه خویش حمودش تیتنی قد يج اسلام علاقه خویش حمودش تیمتنی هاي تشنا دا قلت إلا هني هالوكن وتشنا قلت يدي جبيه عسلون كيف هو كيشان تفاصيل مثلا قلت يا فانيرة كيل خوكر تتخوازي بلا فانيرة رنگي بالصور به زر به شين به فرق ناك إيدي ذوقات كيفات تشلو خاص تخوازي فانيرة خوكر تخوازي جملة خوكر تخوازي شاكيت خوكر لهاي بلاش جلد به بروفيلي دبن جلد بلا عورتي تبستريني بلا فرح بن بلا ناطن بن بلا ناكن بن بلا نا تنك بن ويدي كيفاتش كيجان هنجي تي تدور ده سربس اشتيا لنا ولا اتشجدي الحكم عسل ازم اتشقاني بكم عسل ازم يا بلا خوارنا حلال بي يدي تتقاضي سفاري بخد قاضي برنجي قاضي فاصليه بخد قاضي نحكا هاي بلاش الصنفية حلالية بي تقاضي هارون نحكا تقاضي هارون مقنبا كيفاتش تقاضي خوازه هناری ترش خود خوازه هناری شیرین خود خوازه پرتقانی ترش خود خوازه شیرین خود لبنا ولا از گوشت باریس خود از عراقی بخون دوباره تسبس نکریم دین اسلامی عقیده و شریعت عقیده یعنی باوری و شریعت یعنی قانون معنی شریعت یعنی بیچتی بکن بیچتی نکن بیچتی حلال بیچتی حرام آنگو یعنی باوری و ریباز یعنی قرآن قانون وجه اوج عالی باوری و ریباز ما کامل و تکوزا یعنی باوری اویشی بکی مایا و ریباز یعنی قانون اسلامیشی بکی مایا تکوزا و چه مینا یعنی کرنه کaynی اسلام به توحید فرمان دکی اسلام اول فرمانه مبچد که به توحید یکیدی يعني يديني خود تعالى بيجي بإله الله تنيا جاء الله بتي إله دينين أول أف
وش پود پرستی ودکشینی یعنی جی شریکا گوتش خدای را چه که تجد کشینی به خود دوری شریکا بکن یعنی کسی دی دو دنیایا مدا نکه همبر و شریکه من گو بیوالا بلا اوجی حقیویجی و قانون چه کرنه هیا حقی کسی و قانون چه کرنه نینا جا الله پیدا او قصد اسلام براست گوتنی فرماند که براستی بشا ولو دعنهیت دشی بی وجدروان ودکشینی اسلام با عدالت فرماند که وج ظلمه ودکشینی تاش ظلمه دور دکه به عدالت چی هی براستی حق گمو زح سبب بسکنی عدالت او هر تشتی تجهوی دینی وقت گو خوده گوتیا عدالت او که چه حقیت حقیوی بدیده و خلاص عدالت نه وگو هر کش خور دعوت شکل که به ناخوامی بدنوا ولو تنه ناخوا وانه و دم نازوچن جنو میر زلامو کو پیره که کم نازوچن امیر بهابره بینی کام امیر تکلیه بکن علاقه بکن چه نابی یان وانه فحش ای وقت قومی لوط گو نها درکتنا دبی بلا زلام و زلام اش جنسلکی بلا سربت اب نه حقا اب نه عدالتا تشتاقو خودی ندار به عبدی خواه او نه حقیویه نگاری حق بکی وقت مهمان خود یه ماله تشتی گو ندانه بر نه حقیویه گو به چانی حقیویه گو بخوی تی نگاره به نخوا یا خود یه ماله آنی دانی بر تکی گو تبیجه فلان تشتی نخوا از تو هر مهمان ام چونه ماله یکی خود یه ماله خوارن نکانی سه تقلید خوارن دانی برما اجا ماله تمام هر دو مهمان از بیجه کی بقلش به هر بیدی نخوا یا از کی من واشتر بیشم نخوا خود یه ماله آنی دانی برتا هر سه آنی نه حقیقیه لیا بو خودی مالی نانیا صد تقلید خوانی وی دین متفاقی هنا ما هم خوارنا تلیا صد خوانی وی دین هندو هنا نانیا اتهار بیزنا خودی مالی تبازی بخون از بینه چه نخوا ایتی به دلی می چی دا دلی تهایی نه حقیقیه ای او بیشت به دلی ما دبی کیفا ماش سبگلیتیه را اما به نیکا همه بحب رکن کیفا ماش زلام و زلام اش جنسلی که رته کیفا وطی که حقی ویا خودی و حق ندایوا تشتاقوا رب عالمي خدي كائنات ندابه ابن حقا بله اسلام به اولکاری فرماند که وش فسادی و خاینتی بدکشینی اولکاری یعنی هر تم آرامی و حضور و اولی بلا خاینتی و سختکاری و فسادی فتنه و چه نبه اسلام به پیکانینا پیمان فرماند که به پیمانا گوته دای سوزا گوته دای بجه بینا ایدی اول سوزا گو مب خودی را دایا و سوزا گویدم ببرای خوره بدن وا سوزا بجه بینن و جغدره ودکشین یعنی خاپاندن و خاینتی و سختکاریه مدور دکه اسلام بقنجیال دیو بامان فرماند که وش بیامریاوان ودکشینه بقنجیال دیو بابی خوب کو بیامریاوانه که لبلامت چدا بیاوکن تشتی قنج دا وقتی گو دیو بابی ما تشتی گونه هشمانه بیشن ام بیاواناکن اسلام بسر لیدانا خزم و اقربان امرد که به هر خزمی و اقربای خود سری و بدا وش برینا سر لیدانا وان بدکشینه دبی سری خود یعنی سر لیدانش واقت نکا اسلام امر مروان بجیرانتیا قنج دکه وش جیرانتیا نباش بدکشینه آها والحاصل امریکانی دانا تشتی اسلام یکو حموال بده بیشن کہنیا اسلام دو قرآن و حدیث دیا لیا میں حال کنیتیا میں بیشن اگر ام بگوتنه که برفره و هاویر یعنی هاویر بولو حموال دور پیچ بکیان ببیشن بگوتنه که گو همی چرچه بکی هاویر دور پیچ بکی برفره اسلام مروبان فرماند که گو هر اخلاقی قنجورند بکار بینه اخلاقی قنج و رند بکار بینه اخلاقی رند و قنج کلی دت قرآن دیا وقت گوش دیاما عایشه پرسین گو ما اخلاقی پیغمبر چاوا بو دیاما عایشه جوار گو ما قیم قرآن ناخینم گو اخلاقی پیغمبر قرآن ها بله جهمی اخلاقی نباشو کرد اقرش
وفكشينا إسلام ولا بيجي بأخلاق نقنج خوشي دور بكن أخلاق نقنج كينا تشتاق إسلام بقولي نقنج أنا يقنج خلاص إسلام مروان بكرني رند يقنج بهاول يعني بمنفعات فرمان دكي وتبكي كرنين بهاول يعني بفيدا وينباجي لوان قدقدك يعصابك كنوي أبا خدا تعالى القرآن بيروز وها فرمان دكي براستي محقق خدي بالذات پروريه يعني بعدالته وقنجي كاريه بقنجيه وخير بيكرنا الأقرباء فرمان دكي سكش خدا في آياتنا سكش قوتن قو فرمان دكي أمر ما بعدالتك أمر ما بقنجيتك وأمر ما قو أم خيران الأقرباء خوا بكن قنجي الأقرباء خوا بكن ويدي من عام سكش تاجيك وش بيريتيه تشتي نري فحش وكريتي تشتي تشابل فحش وزيدقاوية يعني الظلمة جحد در باس كرن وسينوري خودي ببورينن ها جواجي بدك شيني خودي لسر وشيرت دكي دا قنج هون بفكرن وجي شيرتي ورقرن الله يتاقو هرتن تديد الخطبة دتي خوندن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون خدا واعظ نصيحة الشيرة المكة دهيبي هاي قوم مشورة شيرة بقرن ومشورة بفكرن بلي قلي تماشوان در سامية دواجي إيرو خلاص بوم ام جوا هيبي دارم خيرا خو قوم في وشاني بحوالي خورا بار بكن خدا خيرا قبول بكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دا فازو بان قوازي ما هري داوي أبا حمد قصن هرجي الله رب العالمين